intellectual educated Oiraba energetic Oiba modern idea kaya yauraba youth singers amadi number de yengagasu Manipur da more than 55% 60% say youth never means majority population plus intellectual plus modern ideology IT science and tech idea full the yauraba youth singers ibo nakhoi gi thabung nate politics si haina thaidok aga thambi bai tare masi gi direct impact karai da lakane youth sing da lakane ba karamna all has been sin Fnglaba retire chatlaba halaman singduna Leipak nga aga Leire ba hoji sume moisu makoi gi idea lo darkar lai makoi su involve to darkar lai youth ki mathak ta laikriba Ahalsingna sidi only state asida 25 to 30% swai mukta ne ba makoi gi population si amadi makoi pension chalak pa hairi se Manipur da culture am lai ba pension chalaga rajniti da khongda ban masi achau ba soi bani ko pension chalal lai si kari gino ma potha ba matam yaure mentally or kari hata physically khara problem lak pa hore hairi ne logically hai jabani ko masina senior citizen sing na waro biroi makoi na laingak laga youth sing problem youth sing issue khangna thabuk tawrak pa wat pana maram oiraga youth sing da youth diversity earning period ne ba earning period ta lai riba youth sing asina Leipak ngak pada yaudra unemployment yang biwa Manipur da all India ke 9.9% unemployment rate Leipak kanda Manipur da more than 22% unemployment rate laiba si karai de lai ma direct impact na ba ikone youth singna intellectual energetic youth singna rajniti dagi na thairaga leirak paduna na ba si tanate social conflict lai ba sugumba kaya lai sa masi ikone solve ta ngasi Manipur da thoi ba conflict asiso youth singna rajniti da gi lapthong lai ki bagi one of the factor ne ba taseng har gadi masita natana second factor da ai khoi isa ne isa ngasai former speaker kaya mana hen sugai na takpi rai ka hen di explain tawjar roi ge ai khoi isa ne isa bu masak khangak ta ba hitare ai khoi ipai pu sing na chahi cha kaya lising kaya self sufficient state amo self sufficient national mo ina leiram ya ai khoi kaw khreba mi mainland india gi mating yaudana di ai khoi hingjaba ngammaroi ai ba gi wakhalon da lai khreba. This is very unfortunate. Yang biu nupilan 1939 da thoki basa matam du da phemain thoi Manipur da agda lauka hen phauka hen lok ta matam du da phauba Manipur da ki atopa Indian state sing da seng export over thingak pane means normal time da dum export over have never Manipur da ge matam da di Manipur da sangam ma da lau phau tara thok patrang ma thok pasi thoi hairi me ba but hauji Green revolution lakiba yellow revolution mathang revolution kaya lakiba da sangam da forward kuntra ni putho ba matam ne ba kari gi damak ta na Manipur na jinjak tami pantang durisi ai khoi da gi wa culture muthat khreba masi karam na sagat kani haibudi ai khoi na isa gi decision lau jaraba matam da means Manipuri sing na Manipur gi decision lau jaraba matam da ai khoi gi kari hai tare self reliable si oira kane ba karam no oira kane mang yang biyo ba ai khoi na kari gomba issue ma leire asom da ai khoi mayam na di harau biri ba ko cheng ke ji da lupa ahum na phanghale Manipur da na si ke si ai khoi gi wa culture lauthoi me ba ta seng har ga di suning dre ba do oira ga di lupa ahum na phangsi bu kai to lau ur dur mo da si ne ba kai to ba gi kai hai tare plantation tawru durimo kari tawbagi commercial farming tawru durimo sineba laira cha thoa loire sugumba kaya dagi koi wa culture mut khrabani na india gi mapan tang hing baneba sitana tan ai ko income leitaba ngasai speaker kaya amna so haibi ko ai ko income leitaba income di kari gi lairoi durimo ai ko si neighboring kai haita broader state neba more sita phasana ai ko na kari haita re run tawba matam da ai ko Manipur wani ai kai su leite ai khoi wa culture sagat patai kari gi damak ta neighboring state sing Nagaland Mizoram Meghalaya Arunachal Sikkim regional party hingina makhoi so apik state ne makhoi Manipur ga pana ro di makhoi ni hena regional party hingpam thokte ne maram di Manipur di more than 2000 years ki masa marom tom hingjaram bagi self sufficient oina self independent oina hingjaram bagi history lai ri meba ai khoi da ida tungda ai khoi gi isai tomta ningkha tamna isa gi chinjak pu thokjara ga hingjaram bagi history lai ri moi du di lai bante ba ado lai ri bai khoi na ngasi mikha pole hingdra di hingbung amaro ai bo khanda lai khabane ba sigi ideology si mayam da gi hongdo han batai ba ai khoi masi gi si ahan bada youth sing gi role sa mayam da ko self realization to hon badar ka le ba
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯜꯆꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯁꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁꯨꯒ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯀ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯀ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯕꯠ India government and national political parties under Makoigi, national interest ki damakta khalaga pamam dragadi. Example hai jageba, how jik thoiba Manipuri conflict asa different community, major community Mariko, Maitai Pangan Naga Kuki. Ahungi Marata, Marigi Marata, Mari Laibani Masida, Ahan but the Naga Amadi no. Maitai Amati Kuki Marata conflicts to Amel. Next, Naga Yosale. Sumaina Sumta, Lois Hanbagi Mota, Matang, Sandora Pagi Pibam ladies. Makoin is Loisaning Bagi Waka later. Tasiyang badi Myanmar da thoi ba Eehou siga Manipur siga related leira bra haiba wafam ama lai ba maramdi makhoi di national interest na lum na lauraga Myanmar ki national importance haitare Manipur da leiri importance ado madu fulfill tong na ngai da makta Manipur da makha ta na Iran se thon Oiraba gadi Oiraba heb se tambangam de ko masi oire haiba sunate maramdi akhoi di border state ne oi thok pa su yae akhoi makhoi ki constitution Indian constitution da yaw khreba undestructible nation, union, destructible state. However, state is also a but nation is a Adudi, Manipur, a community in America, Yanabe Anadabudi, Makoi important Oiteba, Makoi divide and rule Tauraga, Makoi administration, Nungai in a Kalakaya, Maramdi, Aduga, Makoi, national Karhatare, interest, foreign policy, Makoi, convenient way to set in a Payanamoy, Kalakasuya. Adugomba kaya Libanina, Isana Isak, this is a low Zagadam. I quite this low we are the heavy like them. Indian Constitution Matungina, is there list concurrent list Leire, union list to Makoina Power, Paitagasu, is there list concurrent list Leire, see I couldn't power Paiva area Layaba. Example like Hajagaba, recently talked about Conflict Manunda, Manipur former minister now. Delhi Salurga Haeva. Chings in a home minister, control tower, and Tamnamana control tower, minister and control tower. This is very unfortunate. Masih kisah Manipur ki state policy da khud thinjan maneba. Law and order state policy neba. State policy da khud thinjan maneba. Si neba national political party ke aikoi na yaning dresi maram de state policy state na aikoi na isana lau jagada decision da makoi ki central political leader se hede high command ke ya ka engaga aikoi ki decision to mohin laweba. Masih ujit paliba government ama diwari nate national political party puna makiwari ni masih. Amate wafam nate adu aragade aikoi Manipur kange aikoi isana isagi decision lauge hairagadi aikoi regional political party hingan ba darkar laiba regional political party hingan basa imale bang si banaiba isai community nung si banaiba natabita oijaba thi banaiba national Delhi da government paidradi political party to Manipur da pai bi aro ken ta phangoi hai base oijaba thi banaiba ai hingam moi habna struggle tawning de habnaiba decision to moi yakai nga lauge hai banaiba Masih am unfortunate ne maramaduna aikoi regional party hingana bahona si aikoi imalebang nung sisi izati nung siba imalebang nung siba basa thank you aikoi Islam das bhai bi imaleba kan basi faras ne faras means masih bu tawdraba aikoi janam ta duri me ba hell aduna imaleba kan si izati kan si amati aikoi masih kanna ba amat ngai raba aikoi khongthang di regional party na lamda masibu govern tawba Leipak sembah tu na, oigani hai bawa famsi thamjaraga, matang asoi loisan sege. Thank you.